Umusifuzi aravuga ati buretse gato cyane ruboneka. Ndabona ufite amashyushyu menshi. Claude agenda yirukanka sinzi ibintu agiye kumwongorera. Claude agenda yirukanka sinzi ibintu agiye kumwongerera ku frappe iri ahantu heza cyane. Kuri uyu munota wa 40 amatsiko ni menshi ku bakunzi ba ekipa Peri. Araje ruboneka. Mugozi kufra cyagezemo. Ruboneka manuka nka kibona umwe. Hagarara neza ramusa mu buryo ahagaze. Rekura Gatare nayo atari yindi. Irenga urukuta rw'abadefenseri mbari dakoraho kabisa. Sanfile inzira mugozi. Hirika mwiza biragenda isekura mushundura. Rimwe gusa inshundura nazo ziranyeganyega ziti nta kindi twakora kitari kwishima. Ugiye umuntu agaragaje ubuhanga bungana burya. Shundura dukwiye kunyurwa n'izi serivisi z'agatangaza. Umwana w'Gatsibo ha ekipe y'ingabo z'igihugu APR. Igitego cya mbere cy'ikipe APR FC. Pira mwiza cyane utewe na Ruboneka. APR kimwe AS Kigali ubusa. Karita y'umuhondo sinzi icyo Rucogoze yasakoze.
guys up.